Okay. aramubwira aza yita ngo ni Gisaro. Atuye muri Canada. Kunda kwandika nawe atuka cyane atukana. Uwo mutipe aramubwira ngo Kongoro, kubera Kongoro kubesha, aramubwira ngo Kongo wagiye ureka kubesha. Kurabesha ko Minembwe yafashwe. Uburi ubesha. Tuzi ubona abandi ko baceceka wakwibashe nk'abandi ba diplomate, nk'abandi banyamurenge b'abayobozi baza bakora ntibavuke. Wowe umudomo gusa wawushize imbere ukanabesha. Ukuraje kubesha ko bafashe Minembwe kandi batayifashe. Aramubwira ati ibyo uzoza uvuga unamenye ukosora umutwe wawe ureke guhubuka wampubutsiwe. Amwandikira nakagara ariko aramwandikira amubwira nyine nukuvuga ngo rero ibi bivuze iki? Ni the same nibi abantu bazamenya ivyo bavuga. Nukuvuga ngo rero ba Kongoro nabo barimo batuka Kanyiki, harimo n'undi uri muri Amerika uri umutware bamwita ndamwibagiwe, nawe nuko amaudio yabo turayafite, bari kumutuka bari kumubwira ngo azashuka abana ngo baje mu gisirikare. Ariko nabo dufite amaudio bari kubwira abana ngo bave muri twirwaneho baje muri FARDC. Ibyo byose eske kuva aho kugira ngo nje muri FARDC iri kwica bene wacu, ndakurahiye nogenda ngapfira. Twongere tubahe mwaramutse abandi tubahe mwiriwe bitewe naho murereye ku isi. Ni kuri Tawala TV tukaba tuje kugira ngo tubagezeho amakuru y'ikinyamurenge ndetse cyangwa se mu kinyarwanda. Kuri Tawala TV reka tubashishikariza gukanda subscribe no gukora share comment kugira ngo amakuru n'ibiganiro tubakorera bizabibagereraho igihe. Sindi nyine ndi kumwe na The King kuva kuri The King TV. Muraho neza bwana The King TV? Waramutse neza bwana munyamakuru. Na mahoro mufite? Turakomeye cyane namwe. Turashima Imana muri kino gitondo twabonye Imana ikingura urugi, tubona Uwiteka atugirira neza n'ubundi nk'ibisanzwe. Tukaba tugiye ngo tubagezeho amakuru cyane ari kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twibanda cyane muri ho plateau iwacu mu misozi miremire, ndetse tukaza no kugera ni Kinshasa gatoya. Tuvuga ku rwandiko mwabonye rwa umwanzi w'ubwoko ntitubita gutyo, nuko noneho mwabitugaragarije. Tuza no kuza kuvuga muri noro hano muri za Masisi, aho bivuga ko bari kuboneka bamwe mu bacancuro bivuga ko ari abacancuro n'abazungu bari kugenda baboneka, kandi ahantu hari hafi aho ngaho bishoboka ko bashaka ngo kwigarurira Rubaya. Mubizi yuko Rubaya Gisekedi yayihaye Abanyamerika. Nuvuga ngo rero ni ahantu hagomba kubera byanze bikunze intambara, kubera ko hakenewe n'abantu benshi cyangwa se n'ibihugu byinshi. Gisekedi yagiye abihaka, ahubwo Gisekedi nasanze ari umuteranye, ni gateranye undi. Gisekedi akiri umwana barebe neza yagaza ateranya. Ababanje bazatwandikiye. Yego bwana munyamakuru. Eka tuhere mu makuru yacu, turavuga za Gakenke mu Mikenke, za Muduhoko aho ngaho, tuharebere za Gisoro, turebe hariya mu tuvuge hejuru y'abanyeshuri uburyo bari gukora ibizamini bari mu ntambara. Nabyo ari ibintu bibabaje cyane. Bwana munyamakuru, reka nawe tukwakire usuza abantu. Urakoze cyane. Ndabasuje mwese mwebwe mukurikiye Tawala TV, kandi mbifurije n'igitondo cyiza kugira ngo mukore subscribe. Niho uvuga ngo abari mu gitondo cyangwa se nimugoroba, abari mu gitondo cakare kuko amakuru na mu gitondo, mugire igitondo cyiza, nabiriwe nabo mugire umugoroba mwiza. Gusa tugiye kwinjira amakuru duhera hano mu Minembwe, aho tuza kubabwira amakuru kuva ku munsi w'ejo intambara yabaye Igakenke, ndetse tuze kumanuka tubabwire n'intambara yabaye hano za Mikenke mu Duhoko. Ku munsi w'ejo biravuga yuko drone za leta Kinshasa
zamanutse zikaza zikarasa ku baturage ndetse bikanavuga yuko hari abaturage bashobora kuba barahasize ubuzima ndetse abandi bagakomereka mu buryo bukabije cyane nk'uko babivuze. Andi makuru hano mu Minembwe byari byavuzwe yuko umwanzi yari yakubiswe ndetse murabizi yuko hari uduce twinshi twakorewemo intambara zikomeye cyane ari nka Ruhinamavi murabizi ko bari barahujuje indake mu buryo kuhava byagoranye cyane. Gusa amakuru meza nuko babakubise bakahava bakaberekeza za Mukoko ndetse abandi bakagera za Point Zero. Ni ukuvuga ngo nyuma y'izo ntambara zose zikomeye zabaye muri kino cyumweru twavuyemo cyangwa se gishize, hageze kuwa gatandatu ari ahantu hato hasigaye muri Minembwe yarakiri baramwije muri no shamba cyangwa se ikibira cya Mukoko. Gusa bakongera kandi bakinuka ndetse bikanavuga yuko hari abasirikare benshi bari baje kuramfarusa abagenzi babo bavuye mu Rurenge baje gutera Minembwe. Gusa nabo barakubitwa, baje gukubitwa rero gusa ntibahunga bose ngo bagende. Ku munsi w'ejo nibwo bazamutse kandi baza gutera, aribo bateye za Gakenke ndetse batera na hano mu Duhoko. Wenda bafatikanyije n'abarundi turaza kuhagira wenda tubibabwire. Gusa amakuru ari muri Minembwe nuko umwanzi nubwo yahunze akomeje gukomeza kwinura umutwe atesha abaturage umutwe akarasa kugira ngo bakomeze bateshe umutwe abaturage. Nuko nkuko bimeze bwa n'umunyamakuru. Yego, reka tubabwire yuko mu Duhoko hafi ya Mikenke habaye ambushi, hagwamo ingabo z'abarundi ndetse n'iriya coalition muri rusange bari bashaka bari kurwanira hatari iwabo ntibahazi. Rero hanagwa abo ofisiye batari bakeya, amakapiteni bari bashaka kuza kuramforosa ngo binjire bakure ababo bagumye mu ndake batinye gusohoka kubera ko usohotse wese bamumera umutwe. Wemeye gusohoka yamanitse akavamo bakamufunga nyine bakamushira ahantu bamubika. Nuvuga ngo rero uko niko bimeze muri Duhoko. Naho muri Gasiro nabwo bararwanye kandi nabwo urebe baje mu gihe abanyeshuri bari mu bizamini bwana munyamakuru. Ari ibintu bibabaje cyane kubona abanyeshuri. Iki kintu tugisobanurira abantu kandi abantu bacumve. Twavuze ngo ni gute umunyeshuri yotsinda agakora neza ikizamini atekanye, azi ko drone iri hejuru, azi ko anytime Gisekedi yokohereza cyangwa se Kongoro yavuze yuko ari we muntu uzugira gute uzugura Kongoro yotuma za drone ngo zije kurasa bari abana. Uwo muntu yotsinda ikizamini wa biragoye ko umwana yotsinda ico. Ariko se byonyine kuba baja muri iyo ntuza numva bigoye. Sinzi gusa biragoye cyane. Reka tubwire abantu ko no muri umuhanango ni muri Sinayi, kuri Sinayi no mu Bahindigiri ndetse n'ubo avuga yuko hakirimo havuga amasasu bwana munyamakuru kuko naho hari indake nyinshi z'abarundi. Nukuvuga ngo rero amasasu menshi ari kuvuga ni indake z'abarundi bari kuvamo bashaka kwitabara no gusohoka kugira ngo barebe uko bahunga. Niho rero uri kubara abantu bari kumva rero amasasu muri no mihanda yo muri Sinayi no mu Bahindigiri. Nukuvuga ngo rero ahangaha niho hari kuvuga ikintu cyitwa isasu. Yego, ubu nyine bwana munyamakuru reka twongere tuvuge hejuru y'abarundi yuko bohereje amakamyo 15 yo kuja gutanga umusada kuri Point Zero. Bakaba barinjiye ku mupaka wa Kavimvira ex Gatumba. Nukuvuga ngo rero aho ngaho berekeza za Baraka Fizi niho bari kwerekeza baja hehe wo kugira ngo gutanga umusada hariya kuri Point Zero. Aba barundi bagenda bwana munyamakuru niki wabavugaho? Nta bindi birenze turi buze kubabwira gusa amakuru bana dushobora kuba twageza ku baturage badukurikirana cyangwa se abantu bose bumva bakurikirana Tawala.
hari umuvugizi wa twirwanaho wavuze ngo mu minembwe haranyerera kandi buriya aba bazaca umugani inkoko iri wabishondo umugani cyane birashoboka yuko ushobora kuba ufite imbaraga z'umurengera cyangwa se zotsinda abantu kuriya n'abanyamerika tuzi ko bafite igisirikare gikomeye bashobora kugera mu minembwe bagakubitwa isi ikabashiraho bakareba uburyo abana rwose ibaze ko tuvuga urugero dutanga urugero mu nzu yawe hari ahantu ushobora kwikinga uzi umuntu yaza ukamumena umutwe kubera ko atahazi ni ukuvuga ngo aba bari gukomeza kuzamuka si ubwa mbere bazamutse kandi si ubwa kabiri ntabwo ari abantu bateye ubwoba cyane kuko ngo bagiye gukora ikintu kidasanzwe batakoze ibyo bakoze ni ukuja gutera ubwoba abaturage ni ukuja kurasa ku baturage ariko abana bitwa twirwaneho ndetse n'amadubu ndetse n'intare za sarambwe barahagaze bakubita ibihugu ibaza abana badafite batoya kandi abana b'imyaka guhera kuri 20 n'ingahe kuzamuka urumva amadubu arimo abana 18 kuko dufata umuntu 18 niba muzurura ko cyangwa inzuki uvuga ngo abasirikare bose bari kuzamuka si impamya yuko bose bazongera kumanuka bataha kuko abenshi bazosigara hariya muri kiriya kirere niko bimeze byanga byakunda bose ntibazozamuka ngo bashike nibanashika bose ntibazamanuka bose iriya mura ya gisirikare ndetse n'amakamyo ya gisirikare yaravuye Burundi agiye gutabara agiye gutanga ngo na musada yarashwe wobuza bayirashe je sindamenya kugeza n'ubu ngo babonye gusa ibiturika ukuntu byagenze nuko nguko FARDC ifite abasirikare bize nabi ndetse bikanavuga yuko n'ababigishije ibibazo ni bibiri birashoboka yuko ababigishije ari babigishije nabi cyangwa se barize nabi bafata nabi inkubaho kugira ngo bazerekere bakazerekeza hari cyane kuko si ubwa mbere birasha ni ukuvuga ngo ikintu cyabaye hariya ni uko habayeho guturika ndetse hari wenda tutaragira aho ngaho reka nkubwire gatoya ukuntu byagenze hano mu Mushasha hari inzira yavaga hano za Bibogobogo izamuka igera za Point0 iyo nzira yari mbi kubera ko harimo inzuzi urumva ko imodoka zitari kwaca kugira ngo zirenge ikintu cya mbere bano ba FARDC bakoze baragiye batema ibiti bakora ibiraro ndetse banaca n'umuhanda bagerageza guca umuhanda kugira ngo bazabatabara baciye muri izo nzira kugira ngo imodoka zipasuwa zizamuke zigere kuri Point0 zibazaniye ubwo bushobozi cyangwa se umusada no gutwara inkomere ni ukuvuga ngo bakimara guca izo nzira naho byahereye bonyine ubwabo urabizi ko bagiranye ibibazo bivuga yuko ngo abarundi bacitse bagahunga abandi uribuka abayibo bagera hariya banyuranyemo ntibumvikanye baravuga ngo bamwe turifuza ko tubayobora abandi ngo turabayobora FARDC P5 n'abazalendo n'abarundi bararwana ni ukuvuga ngo inzira yaje gucika hano batangiye gucikamo nabo batangiye kurasana bamwe barahunga noneho iyi nzira rero izi ndege zazamuka izi modoka zazamuka baribesha bwa mbere ngo baribesha bavuga yuko ngo ari imodoka zishiriye umusada batwirwaneho bivuga yuko zarashwe iza mbere zirashwe na drone yabo bari bavuze yuko izo modoka ngo batazizi barasa ibikoresho byabo ndetse hari ububiko bw'ibikoresho byabo bwari buri hariya hafi ya za Mutambara bazamuka nabwo buraraswa ndetse bivuga yuko bwarashwe niyo drone igiturika cyaraje icoco nanje sinkizi nimba ari inkuba yakubise nimba ari amashanyarazi yandi bazavuga nyine amashanyarazi yakomanyeho agaturitsa ibisasu ni nka kuri iyi nkuba yakubise Burundi cya kigo cya gisirikare kigaturika wovuga ngo byagenze gute barabeshe ngo n'umuriro reka tubabwire ko burya umwanzi niyo mpamvu nabivuga ngo se Imana iri mu ruhande rwacu umubisha wacu yova hehe ninde wowe umubisha ushaka gutsemba gukura abantu no kwica abari iwabo ugashaka kubica ngo bakure iwabo tituza aho ushaka kubatwara kandi baremewe kuba iwabo
no kurya iby'iwabo buriya ni ubutaka bwacu. Rero abarundi nibakore atasiyo cyane. Reka tuvuge yuko mu Minembwe n'ubundi nk'uko babivuze ngo hameze neza. Ubu nyine abaturage basubiye mu byabo nubwo drone itazireka kuza, ariko batanga ibishimo by'abaturage babonye ko byari byiza. Reka tunyarukire za Baraka ndetse na Uvira, bwana munyamakuru, aho bivugwa yuko Baraka hishwe umupasiteri. Urumva ni umutekano mukuru muri Baraka n'ubwicanyi buri kugenda buvugwa muri Baraka. Kubera iki? Uyu ni umupasiteri bivugwa yuko yari umupasiteri ngo utavuga rumwe na leta ya Kinshasa we, ndetse abwira abantu kuzana amahoro no kugira amahoro, ndetse adashigikiye byinshi. Wowe nasanga uyu nguyu atarashigikiye na ririya tegeko nshinga Gisekedi ari kugenda ashira mu bantu, kubera ko Gisekedi yayinje mu matorero, kuko andi madini yagiye amwangira, ariko agere mu bakristu bagenda bamwumva ni nkaho yabahaye amafaranga, kuko ntiyojaga guha Katolike. Katolike ifite amafaranga yayo, ntiyoja kuyiharuzwa. Nuwa ngo n'abayisilamu buriya ni abantu bafite amafaranga byabo nabo baranze, ariko ngo ababemera Kristo b'abanyamwuka ngo nibo bashishikariza abantu no kwigisha abantu bijyanye na referendum yo kugira ngo bahindure itegeko nshinga. Amatora amwe afashe ifaranga benshi cyane, abapasiteri benshi cyane nibo batangiye kwigisha mu makanisa kwemera itegeko nshinga yuko ryahinduka. Urumva ariko bari kubamaganira kure cyane, bene ayo matorero bari kugenda bayatera amabuye. Tujye no muri Uvira, bivuga ko hashwe abantu babiri. Nta mutekano uri muri Uvira, nta mutekano uri hariya. Hari kugenda havuga bombori. N'ejo bundi humvikanye ngo amasasu menshi, abantu barara bahagaze biteguye bavuga ati anytime wosanga intambara yakomeye, abantu bakaba bagiye gupfa. Rero mube hange. Urumva hariyo kubisa amasasu ntibaryama, bwana munyamakuru, bahita bazuka bakicara bavuga ati anytime nitwumva akavuyo kabaye dusohoke mu nzu, twiruke, duhunge, tuve hano. Ariko kandi twerekeze Kinshasa, bwana munyamakuru, aho Kinshasa biri kuvuga nako si ko vugwa n'urwandiko rwasohowe. Cyase nimba babonye urwo rwandiko, bwana munyamakuru, urwandiko rwasohowe na Ruberangabo ngo niwe uhagarariye community cyangwa se communauté y'abanyamurenge iri hariya Kinshasa. Bazayita ngo nimba ari sinzi ukuntu bazayita, ngo nimba ari Shekina, nimba ari sinzi ukuntu bazayita. Yanditse atuka abandi bagabo b'abanyamurenge, harimo ndetse n'abayobozi ba FM23 nabo muri Twirwaneho. Niwe yabatutse cyane, ababwira nabi, mu gahinda kenshi yuko Minembwe itafashwe, mu gahinda kenshi yuko Minembwe ubu nyine igituwemo n'abanyamurenge, ikirimo amadubu. Bimutera umujinya, asora urwandiko atukana, atuka ba Kanyiki, atuka ba Colonel Nanga, atuka ba Bisimwa, ari gutuka Nyarugabo. Ibyo byose byari muri urwo rwandiko. Uyu mugabo jewe gusari umwe wavuze ati umuntu neza uzi Ruberangabo ntiyotangazwa nuko yatukanye. Barati turamwubaha kandi rwose nta kibazo, n'umusaza wo atariko mubonye hari cyakoze nta gitangaza kirimo. Kubamuzi nuwangu no mugabo ashobora kubazwi nabi, bitewe n'iryo jambo jewe nahise ndidudaho. Kubamuzi tibotangazwa n'ibyo akoze, kubatamuzi nibo bagira gute. Ariko gatwe ntitumuzi, tumubona gusa ko ari umugabo w'umunyamurenge, ntaho twabanye nawe umusaza. Ariko umusaza nk'uyu w'inda nini wo kuja gutuka, wo kugurisha ubwoko. Ariko hari ikintu kimwe nzoza kuvuga mu kiganiro, uzonyemerere dukora ikiganiro cy'ubusesenguzi. Sesengure kuri aba bagabo, ndetse ntituzinjira muri famiye, ariko tuzarebera famiye zabo aho ziri, turebe uburyo batagira ubwenge,
umuntu uzi ufata agatukari ahantu hacumbikiye nyina cyangwa se nka kongoro. icyo kintu tukinonosore neza tukirebere hamwe, ariko majorite y'abantu ureba baza babikora bino, iyo urebye no mu buzima busanzwe kuva kera uza usanga badashobotse cyangwa usanga batari bashobotse. nibwo rero uno mugabo yanditse urwo rwandiko atuka abo bose, ari gutuka ibyama, ari gutuka afite umubabaro. ariko nabonye nyine bwana munyamakuru ni nk'ahari akababaro yuko si we wenyine, hari amawudiyo ahari n'abandi baba batuka Kanyiki, harimo uyu Kongoro aramubwira, aza yita ngo ni Gisaro, atuye muri Canada, akunda kwandika nawe atuka cyane atukana. uwo mutipe aramubwira ngo Kongoro, kubera Kongoro kubesha, aramubwira ngo Kongoro wagiye ureka kubesha, kurabesha ko Minembwe yafashwe, buri guza ubesha tuzi ubona abandi ko baceceka, wakwibashe nk'abandi badiplomate, nk'abandi banyamurenge b'abayobozi baza bakora ntibavuge, wowe umudomo gusa wawushize imbere ukanabesha, ukuraje kubesha ko bafashe Minembwe kandi batayifashe. aramubwira ati ibyo uzoza uvuga unamenye ukosora umutwe wawe ureke guhubuka wampubutsiwe. amwandikira ni akagara, ariko aramwandikira amubwira nyine ni ukuvuga ngo rero ibi bivuze iki, ni the same nibi abantu bazamenya ibyo bavuga. ni ukuvuga ngo rero ba Kongoro nabo barimo batuka Kanyiki, harimo n'undi uri muri Amerika uriya umutwari bamwita ndamwibagiwe, nawe ni uko amawudiyo yabo turayafite, bari kumutuka, bari kumubwira ngo azashuka abana ngo baje mu gisirikare, ariko nabo dufite amawudiyo bari kubwira abana ngo bave muri twirwaneho baje muri FARDC. ibyo byose eske kuva aho kugira ngo nje muri FARDC iri kwica bene wacu, ndakurahiye nogenda ngapfira ubwoko, nopfira ubwoko sinopfira FARDC, cyangwa mfire ngo ko ndapfira igihugu kitari guha agaciro no gufata neza ubwoko bwanje, kiri kwamagana kikita ubwoko bwanje ko atari abenegihugu. nimba bafashe ubwoko bwanje ntibabite benegihugu, eske njewe nzopfira igihugu kandi ari igihugu batari kubita gutyo? ni ikibazo. ariko igihugu kiri kwita ubwoko bwanje kikabita abenegihugu, kikabubaha, kikabitaho. mwana munyamakuru, naje nogira gute? icyo nokora nokora gute? nokirwanirira nkagipfira, ariko umwanya gihaye abantu agaciro, ntigihe ubwoko bwacu agaciro, icyo gihugu wogipfira gute? wowe uri umusazi. ka Kongoro yarasaze, yabaye umusazi, ni igifu. ni ukuvuga ngo rero reka tubwire abantu utugara ibyo muhamukora byo ari byo byose bizobagaruka. ni ukuvuga ngo byanze bikunze amaraso y'ubwoko azobagarukaho. namwe mwese muhamugenda mubikora mutukana. hari abantu benshi tuzaza gusesengura tubereka bakabuye bahabaza bakora ikiganiro bahabashimangira bavuga ngo Kabuye, nabonye hari video avuga ngo muri Kongo hari umutekano. nimba hari umutekano kurakora iki hano? nimba batwica kurakora iki hano? kurakora iki muri Kenya?
wafasha we n'umuryango wawe ukaja kuba muri Kongo, akaja kuba hari amahoro, ukaja kuba ifizi muri Kongo si iwacu. None wagiye rwose ngo nta bwicanyi buhari, ngo nta ntambara ihari. Tuzi ubona icyegeranyo cy'abantu baba bapfa muri Kongo ku munsi ni bande bahaba bica. Leta ya Kinshasa kira kontribuwa 80 cyangwa 90% mu kwica abanyamurenge n'abatutsi bari muri Nord Kivu n'abahema bari Ituri. 80-90% ni leta ibishiramo uruhare, ibigiramo uruhare bwo kugira ngo abaturage bapfe. naho iwacu yose ni bande. Nyine nakubwiye ngo mu iwacu ruguru Banyamurenge no muri Ituri no muri Noro mu Banyamasisi n'abatutsi 90% leta niyo igira mu ruhare bwo kwica abaturage bayo, ishaka ko bamwe mu moko agomba gushira akava. Ariko nta bwoko bupfira gushira kandi nta bwoko bushobora gushira gutya. Mumenye yuko tuzarwana runo rugamba kandi tuzarutsinda, byanze bikunze nubwo tuzagenda gute tuzatsinda runo rugamba. Reka dusoze amakuru yacu n'ibiganiro byo kuri Tawala TV kugira ngo tubashishikariza gukora subscribe no gukora share kugira ngo amakuru yacu bizaza bibagereraho igihe. Kandi turabakunda, turabazirikana. Amakuru yandi turaza kubakurikirana neza uko bimeze n'intambara kuri kugenda iba. Murakoze cyane, murakarama.